King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong ubaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Sopan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungye ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Lito and Minerva Ventura, Justin, Joyce, and Jillian Ventura, Francis Gosum, Christopher Gosum, Eugene Balagtas, Lorenzo Gosum, Bong and Katrina Lagman, Lito and Ed Pintor, Corazon Bitog, Cora Vic Bitog, Narding Makaspak, Eddie Noming Santos, Hill Evangelista, Taginod Family, Roxanne Sanggalang, Fernando Santiago, Joan Aguilar, Rose Kathleen De Leon, Risalia Gasa, Pinky Gosum, Felixberto Santiago, Nocrita Santiago, Virgilio Santiago, Dison Family, Brian Miguel, Mendoza Family, Serrano Family, Gosum Family, Bernardita Roberto Pineda, Edwin Esteves Celerino Gasa, Rupa Carlos Emmanuel Gamboa, Alex Gosum, Noel Mangilaria, Jairo Gabriel, Pinlac Family, G. David, Benji David, Chito David, Nicole Gasa, Jen Pantigi, Nick Daw, Gasa Family, Cristina Sanchez, Yolanda David, Manabat Sanggalang Family, Cochon Family, Remedios Babauta, Aurelia and Felipe Babauta, Ramon Kiambao, Elisa and Olivio Cadiz, Sunny and Grace Gasa, Rudy Kiambao, J.M. and Marisa Gasa, Francis and Jeramine Gasa, Christy and Antonio Kiambao, Regina and Nestor Manabat, Rosalie Santos, Jasmine Iris Dison, Mark Rowan Between, Edward Lopez, Mariano and Neni Lai, Mendoza Family, Pong Neresi Lumanog, Emmanuel Kiambao, Jael and Queenie Gasa, Rolly and Raquel Laksa, Yayo Lumanog, San Nicolas Chapel Pastoral Council, San Nicolas Barangay Council, June and Wilma Sanchez, Chris and Aisel Bansil, Louie and Joyce Bangcolita, Adolfo Garcia, San Nicolas Fiesta Committee 2020, Judy Ata, Glenmar and Evelyn Mendoza, Rolly Betty R.B. Flores, Betty Perez, Giselle
David. San Nicolas Fiesta Committee, Bong and Katerina Lagman and family. Gasa Bakery, Baler and Tech, Gasa. Lumanog family. Saint Santiago and family. Between Nulod and family. Carlos and Charit Roque and family. Santiago and Cel Roque and family. Linda Sanchez and family. Tomas Sanchez and family. Bong Jr. de la Cruz and family. Doctora Miguel Santiago and family. Marieta Mendoza and family. Jomet and Miraflor Navarro. JC and Kat Amara Navarro. Lito and Minerva Ventura. Justin Joyce Jillian Ventura. Francis Gosum and family. Christopher Gosum. Eugene Balagtas, family. Lorenzo Gosum and family. Bong and Katrina Lagman and family. Lito and Edel Pintor and family. Boy and Anisha Tungul and family. Corazon Bitog and family. Cora Vic Bitog. Narding Makaspak and family. Eddie and Oming Santos and family. Hill and Evangelista and family. Taginod family. Roxanne Sanggalang and family. Joan Aguilar, Rose Kathleen De Leon, Pinky Gosum and family, Felixberto Santiago, Dison family, Brian Miguel and family, Mendoza family, Serrano family, Gosum family, Bernardita Dunca and family, Mario Gasa and family, Robert Pineda and family, Glenmar and Evelyn Mendoza and family, Edwin Esteves and family, Celerino Gasa and family, Rupi Carlos and family, Emmanuel Gamboa and family, Alex Gomez and family, Noel Mangañera and family, Jairo Gabriel and family, Pinlac family, G. David, Benji David, Chito David, Nicole Gasa, Cristina Sanchez and family, Yolanda David and family, Manabat Sanggalang and family, Cochon family, Remedios Babauta, Aurelio and Felipe Babauta, Ramon Yambao, Elisa and Lipio Cadiz, Sunny and Grace Gasa, J.M. and Marisa Gasa, Francis Jeramin Gasa, Christy and Anthony Yambao, Nestor and Regina Manabat, and family, Jasmine Irene Dison, Mark Rowan Between, Edward Lopez, Mariano and Nene Lai, Pong and Percy Lumanog, Rolly and Raquel Laksa, Henry and Jocelyn family, Aubrey Honrada, Santos and Lina Lumanog, Dong and Grace Gasa, Joey Dao, Angeles, Reina Bambalan family, Jose Rico Santiago, Rene Santiago, Reina Cainday, Nemesio Santiago Jr., Risa Quiambao, Cristina Sanchez and family, Ludivina Sanchez, Remigio Sanchez, Elenita Lumanog and family. Baby Bautista, Ador and Glenda Valencia, Pinas Mendoza, Nina David and family, Betty David and family, Florita Honrada, Nelson and Aurea Nicdao, Tomas and Cristina Sanchez, Louie and Jimmy David, Arnold and Ibet, John Sales, Rolly and Emilor Dison, Eliza Ian Hasmin Sara Dison, Nieves Dison, Laila David Andres, Raquel David Abes, Raul and Julie Guanlao, Antonio and Gloria Santos, John and Alma McDonalds, Edwin and Sally Santos, Edgar and Edna Santos, TJ and Caron Phillips, Mai and Annalyn Lumanog and family, Minnie and Victor Calma, Remillo Gosum and family, Pelia and Arturo Tarini. Special intention, Ria Cuenco, Sinli Cainday, family Macario at Encarnacion Pangilinan, Dolores Sanchez, Heidi Sanchez,
Lotgarda Sanchez. Para king makapasubaling kayadwanan, Ashley Chia, Princess Serrano, Lai Ocampo, AC Soriano, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Al and Liesel Bitog, Con and Nelson Parbo Jr., Edgar and Reina Farbo, Joshua Pham, Colleen Pham Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Norma Parbo, Palma family, Ruth and Anjinko Inko, Jennifer Kalilong, Sherwin David, Alfredo Jr. and John Alfred Kayanan, Janus Richard Cancio Jr., Jonah Cancio, Laksamana family, Boydes and Baby David, Elmer and Cherry Ocampo, Elisa and Ernesto Canlas, Edna Santiago, Edwin and Maricar Santiago, Romano and Elsa Castro, Eric and Jessel Santiago, Johnny and Elvira Dumapit, Emmanuel Santiago, Ramir and Claire Rembulat, Christian and Christine Gosum, Joseph Santiago, Stephanie Marie Euben, Mia Gacela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Redford and Janice David, Eric and Joy Carlos, Garrett Ann Ocampo, O'Neill Ocampo, Marwin Sharon, Marino and Nancy Manyalak, Leslie and Narciso Manyalak, Emiliana Tarok, Clarita Manyalak, Jim and Dempsey Yamson, Rolando and Catherine Sebastian, Ireland Claire Neil Joshua, Franz Aldrin Nina Arian Sebastian, George and Pat Torres, Joseph and Marie Isel and E.J. Valentino, Joseph Emilio, Ethan Digiamoco, Mike and Melody Yung, Fatima Judith Ocampo, Pilar Ocampo, Ligaya Deirit, Boy and Eming Dag, Nel and Arlene and Perdi Nuki, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Orlando Kulala, Francis Salonga, Randy Sanchez, Sherarina Ramirez, Ronilo Bisda, Mary Chloe Maya, Claire sa Cassandra Maya, Mariposa Maya, Alma and James San Antonio, Antonio Ilagan, Jose Guevara, J and Jason Chua, Arlene and Nelson David, Evelyn Mendoza, Salustina Sason, Virginia Maico, Maribel Gabriel, Felix Gosum, Angelique Sahagon, Benedict and Arlene Tua, Adiel Bien, Alaya Briel Tua, Alvin David, Kerwin and Ana Marie Ducus, Aina Claire Ducus, Adriano and Christina David, George David, Leonara Sherwin, Louie and Red Maluco, Lilia Sarmiento, Santos family, Pamilya ng Apungading, Jesse and Cathy Rodriguez, J. Jarm, Junjun, MJ, Adrian Flores, Dennis Santos, Waylin De Jesus, Wilson and William Laksamana, Kapaldanan, Helen Romero, Domingo Sharon, Wenceslao Canonero, Sinaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Carmina Payawal, Priscilla Aguilar, Ann Pring, Luciana Aguilos, Nancy Purigay, Herminio and Eric Manyalak, Marcel Cuenco, Orit Opstein, Leonelo Wenceslay, Jonara Meset, Heidi Robinson, Kate Villa, Irvin Jan Musngi, Joseph Gosum, Apong Ustagwanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Benita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Epipanya Luangco, Melchor and John David, Marivic Manigas,
Estrelita Soriano, Jerry Inco, Florencio Lozano, Loretta Salenga, Felix Gosum, Amado Ramos, Glenda Villar, Dr. Belen Gonzalez, Felix Dizon, Gloria Dizon, Romeo Cancio, Euprasia Valencia, Romeo Dato, Sahagun Family, Jeffrey Cristal, Andrea David, Dennis Palma, Remedios Sahagun, Ricky Lusong, JC Drenstayag, Oscar and Edwin David, Linda and Pedro David, Juanito Manyalak, Ben and Victor Lagman, Micha David, Lucina Tarok, Luz Kulala, Danilo Dizon, Pauline David, Juliet David, Alvin Sharon, Marilu Sibog, Divine and Santi Bagtas, Ariel Inco, Jomel Santiago, Elvira Dinhochan, Tinyang Aquino, Nareo Flores, Angelina Nicolas, Francis Kiambao, Minerva Valentina, Marlene Roque, Separino Belen, Silverio Romeo Valentino Alexander Narding, Marisa Sahagun, Glenn Rob Evan Mendoza, Marian Joy Castillo, Emarlene Ambrosio, Irene Kiambao, Roden Estrada, Rodolfo Bautista, Regina Cainday, Veronica Villanueva, Roberto Rojas, Bridget Natalia Gosum, Albino Rason, Barbara Ocampo, Hermenihilda Castro, Donato Serrano, Dan Serrano, Rino Gasa, Leticia Macabulos, Fernando Danganan, Danilo Dizon, Rolando Padilla, Loida Franco, Dennis Palma, Betty Romero, Glenn Rob Evan Mendoza, Kenneth Sanchez, Marcelina Taruk, Lucina Taruk, Aldrin Paul Taruk, Caladwo, Lucina Rosalina Adoracion, Calixto Ernesto Ruth Enrico, Edwin Ernie Ruberato, Florentina Mina Mica, Teotino Sidro Pablo Mercedes Fulgencio, Leonor Rosa Angelo Mariano, Alfonso Fortunato Fer Carlos, Mario Angel Ronald Alfredo Aurora Rodrigo, Gertrudes Mario Carlos Salome, Rogi Seperino Bienvenida Faustino Anet, Chodora Manuel Generosa Francisco Maria Claire Ann, Romeo Christopher Paterno Miguela, Paterno Gobi Vicente, Erlinda Emiliana, Remillo Perseveranda Ruben, Milagros Ruben, Epipanyo Mariano Emedina Alejandro, Ella Marie, Generosa Alan Marcos Rita Josie, Charling Rufo Jr. Brenda, Luciana Crescenciana Veronica Eduardo, Edward Edwin, Francisco Juliet Arner, Chopilo Maria Edison, Rodolfo Alejandro Nenita Benito Evelina Aurelio, Marcelo Constancia Rosalina Trinidad, Epipanyo Kelly May Carmelino Rosario, Marciano Dominador Nemesio Balbino, Feliciana Juni Estelita, Seperino Ramon Remedios Mariano Fermina Violitoy, Leon Isayas Marcelino Abelardo, Virginia Romero Alfredo Sr., Nicolasa Reina Medina Policarpio Victor Randy, Ricky Sonia Generosa, Chodora Marina Estelita Ezequiel, Marcos Alan Macario Encarnacion Cleope, Jose Amable Antonio Venancia Peter Willie, Marianito Paula Diosdado Flaviana Hilario Adelaida, Salvador Consuelo Beatriz Rodolfo, Trinidad Dalisay Martina, Eleuterio Dolores Brigida Fernando Maxima, Tomas Antonio Epifanio Gregorio Hermogina, Ruben Rufo Casimira, Isaias Erlinda Federico Fermanina, Carlos Corazon Florentino Arturo Anastasia, Paciencia Mario Luciana Biring Osung,
Bong Teresita, Juji, John Roy Roberto Apong Jose, Teban Rosita Senoy, Sayong Jun Valentino, Corazon Ruping Camille, Leonie Orlando Perlita Virginia Fortunato, Nemencio Sr. Santiago Alejandro Medina, Ella Marie Alejandra, Policarpio Carmelino Percival, Carlos Perry Emerson Elegio, Helen Ruperto Mercedes Estela, Leonardo Berdanita Martin Dominga Andaki, Gloria Tomas Leonor Felimon Norma Vicente Paterno, Kobe Ricardo Chodoro Jr. Esteban Jr., Peta Fermin Sr., Clara Mariano Consolacion Maxima, Macaria Mariana Joel, Arsenia Magdalena, Angelina Ernesto Gertrude Celedonio Cesar Rogelio Oscar Angela, Francesca Precious Angel Jerome Julian Maria Jose Sr., Isabel Simeon Laureana Tito, Lourdes Bernardo Hayden Leonila Rolando Angela Ligaya, Benita Pacifico Jerry Alice Elena Reynaldo Ronel, Lucila Rafi Pelisa Eduardo Edelberto, Faustino Pacencia Rafael Chodora Maria, Bishia Melba Felisa Marcial Albina Cesar Angel, Aubrey Camila Romer Dolores Julius Cesar, Abel Senior and Junior Rosita Narciso, Iluminada Ernesto Valen Antonio, Florentino Faulino Patricia Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Loreta Melanio Felicidad, Medalla Hamilcar Rene Angel, Amparo Eleanor Saji Abling Victoria, Chopilo Rodolfo Christopher Teresita Jose Eric, Gregoria Abelardo Edwin Romeo Felipe, Paul Christian Philip Vincent, Alfredo Adelaida Macario Flora Feliciana, Paulina Raylin Rogi, Rodrigo Maria Pablo Lorenzo Sr. and Jr., Doming Dinga Dolor Raquel Eddie Antonio Rosario, Arcadio Eduardo Edilberto Felisa Guadalupe, Maria Consolacion Santiago Gregoria, Jose Honorio, Eli Melvin Salvador Ricardo, Marcelina Maria Salvador Aurora Alfredo Ricardo, Eduardo Miguel Pacencia, Eni King Corazon Jerry Cora, Nuring Humbilina Pido Roni, Tesi Among Popong John King, Vicente Santiago Pilimon Norma Victor Isaac, Paz Reynaldo Lexter Ricker, Aljon Victor Alan Maria Macario Raimundo David, Maxima Gloria Corazon Marita Santiago Mario, Ramon Ricaport Juan Corazon Arturo, Victorio Jose Candelaria Lorenzo Angela, Carmen Isabel Elena Juni Apungaring, Victoria Pabling Gregorio Francisca Eustaquio, Elena Severina Rebecca Rosalina Clemente Sabina, Clemente Alfredo Maria Josephine, Michael George Romeo Ricardo Rafael Josepina Jennifer, Dominga Pedro Benjamin Aurelia Alodia, Damasa Cosme Marcelina Carmelita Noel, Takeshi Nestor Senaida, Hilarton Cristina Roberto Josepa, Peta Nicolas Sr., Gliceria Corazon, Presi Marvin, Teresita Bernabe Pasita Maria Corazon, Milagros Jose Romeo Santiago George, Antolin Sr., Julieta, Crescencio David at Ding Maldang Kaladwak in Purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaga nakakarelo.
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, masaya tamo pong makatipon ngeni para king kafiestana ning patulunan ning metong tang baryo is San Nicolas de Tolentino. Kapamilatani po ning pamanalangin na, kapamilatana ning pamamilatana, anya dawan tamo king Dios na sana kumayap tana kaniting COVID-19, na sana makapagmisa tana karing baryo-baryong sakop tamo, na sana mitipon-tipon tang pasibayong malapitan anting metong amasayang familyana ning Dios. Tahimik tapong adwaniti kang San Nicolas, tahimik tang manalangin king Dios, hingi pagkalubna sana, iting maluka tamong kapagnasan karing puso tamo. Ginong Jesus, ikang maganaka, angyang karing alang pasalamat at marawak, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, ikang emamatol karing aliwa, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo ikang malugod at memili kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios amayupayang tuto pakaluluwa na katamo at kimpangapatawa daring kasalanan tamo idala na katasana king bie alanganga. Amen. Abe tayo pungining purian ing Ginong Dios. Manalangin tamo. Oy paming maganaka, pasalamatan da ka, king katapatan ng San Nicolas, abinyemo kaya kami.
Sopan mo kami na sana king kayang alimbawa at panalangin. Mipakabsyan kami king tinape ning biye na ning kekang anak. At pagdulapan mi parati ing kapayapan mo. Itinganaduan mi king lagyo ng Jesus, king pamamilatan ng San Nicolas, king patulunan, manggaman, king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing kabyasnan yaing babieke tasan lub king tao, dapot ing lugod, ing babie tibe. Ing taong mimisip king atiniyang balo, e napabalo ing dapat ng abalo. Dapot balo nening Diyos ing tawong lulugod kaya. Ngeni ing tungkol king pamangan amiyayin ka ring idolo, balo tamo king idolo manalumpakan ya king bage ay katutuan. Balo tamo king atin mong metong Diyos, nung sakali mang karing banwa o kitiking yato, atin karing ausandang Diyos, at agyang pang dakalareting Diyos at Gino, makanyan man para kay katamu ating tamong metong a Diyos, ingib pa alina lang king sablang bage. Mabibiyeta mo para kaya at ating tamong metong agino, Yesu Kristo. King pamamilatana, ding sablang bage melalangla, at king uli na mabibiyeta mo. Dapot erabalo ring sabla iting katutuan, ating mapilan ayang gangeni, makasanela karing idolo, at ngining mamangan laking pamangan amiyayin karing idolo, isipan da, king iti pamanganening idolo. May nalakonsensya at panamdaman da, king marinatla, ulining pamanganda. Inyay ting tawong may nakonsensya, ing kapatadyu ameging sangkananing pangamate ng Kristo, mi kasalaya uli na ning kekatang kabyasnan, king antikaniting paralan, mi kasala ka kang Kristo, king kapamilatanan pamikasala mo, karing kapatad mo, at pamanyugat mo, karing may narang konsensya. Nunging pamangan yang meging sangkana ning pamikasala ning kanakong kapatad, e nako pasibayong mangan karni, ban eya may kasala ing kapatad ko. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit ta pakibat. Tayran mo ko o Ginoo, king dalan painturo, king be alananga. Tayran mo ko, Ginoo, king dalan painturo, king bie alananga. O Ginoo, sinuri mo ko at kakilala mo ko. Balo mo ing sablang daraptan ko. Agyang king marayo at atalastas mo ing isipan ko. Akakit mo ko, magobra ko man o makapaynawa. Balo mo ing sablang daraptan ko. Tayran mo ko, Ginoo, king dalan painturo, king bie alanganga. Ika ing linalang king sablang, dake ning katawan ko. Inubog mo ko king atya ng indo ko. Pasalamatan da ka, uling sukat kang pitakutan, at pagmulalan ing dapat mo. Tayran mo ko, Ginoo, king dalan painturo, king bie alananga. Suriyan mo ko, O Diyos, at pakibalwan mo ining isipan ko. Subukan mo ko at kilalanan mo ing isipan ko, at lawan mo nung atin kong dewakan, at tayran mo ko king dalan painturo, king bie alananga. Tayran mo ko, Ginoo, king dalan painturo, king bie alanganga.
Hingginu manatiliya kaya kayungan, at keka antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Ginoo. I Jesus nga nakaringkayang alagad, i kayong makirandam kanako, sasabyan ko kaya kayo. Luguran nyo la ring kaya kayong kasalang. Daptanan nyo lang mayap ding masama kaya kayo. Panwanan nyo la ring manyumpa kaya kayo, at ipanalangin nyo la ring manabuso kaya kayo. Nung timpaling de ing pisngi mo, yarap niya naman ing kasumangid. At nung kuanande ing kekang balabal, ibiyeme patina ing kekang baro. Ibiyemo kanino mang manyawad keka ing adwana, at nung kuanane ningaliwa ing bandi mo, emo na pasubali. Daptan mo karing aliwa, itang burimong daptanda keka. Nung ding malugod kaya kayo, ilamong luluguran nyo, bakit manaya kayong ablas? Ang yang ding makasalanan, kaluguran dala, ring malugod karela. At nung ding daraptanan yung mayap, ila mo ring darapat mayap kaya kayo, bakit manaya kayong ablas? Ang yang ding makasalanan, daraptanda ita. At nung ding makapamayad, ila mo ring paparaman niyo, bakit maninaya kayong ablas? Ang yang ding makasalanan, paparaman dala, ring kaluparang makasalanan, balang makasingil. Makanyan, sukat yu lang luguran ding kaya kayong kasalang, at daptanan yu lang mayap. Mamaram kayo, at nako manayang mibayaranan pa. Kinganti kaniting paralan, tanggap kayong maragul ay ablas, at maging anak nako ning kakatas-katasan a Diyos. Uling maganakaya ang yang karing alang pasalamat at marawak. Maging malunusan kayo nung makananuyang malunusan ing ibayo. Eyo atulan ding aliwa, at ena kayo naman atulan ning Diyos. Eko mamarusa, ating Diyos, ena ko parusan. Mamatawad kayo, ating Diyos, patawaran na kayo naman. Dinan nyo laring aliwa, ating Diyos, dinan na kayo naman. Tanggap kayo king hustong takal, masaksak, dakal at maglapo ing miyabye ke kayo. King sukad apinyo kadyo karing aliwa, karin na kayo naman sukdan ning Diyos. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kay kawo Kristo. Maya pagat panapon po kaya kayongan. Kumusta ko po? Mayap mo naman. At sana po at yutangan king masanting kabilyan, payapa at masaya, pati na po ring tutuki king kakatamong live streaming. Mayap agat panapon po, maggrasyang gat panapon kaya katamuan. Ini pong may basang ebanghelyo, metong ya po karing paborito kong teksto king ebanghelyo. Iba't ya po kang San Lucas, chapter 6, verses 27 to 38.
O ba't metong yakaring paborito ko? Kasi ang ginutang Yesu Kristo, magsalita king abstract. Magsalita balamo siya king Mario at alang balo kaya katamu at balamo alang pakyalam kaya katamu. Ali, ang ginutang Yesu Kristo, damdaman tayo, magsalita yang konkreto, iba't king aldoldo karanasan tamo, simpleng bagay daranasan tamo, tungkol king bietamo aldo. Uling balo na ning ginuing daranasan tamo, balo na ing panamdaman tamo. Anya, isto magsalita yo, balamo tsuking sula-sula po, mo intindihan ing sasabyana, alipo. At ne, kakonkreto, kening ebanghelyo tamo ngeni. Namo sasabihan, mikakalugod kayo. Ali, sasabyana, nung makanano tamong mikakalugod, keng simple, konkretong biye. Namo sasabihan, tanggap kayong siksik, liglig at umaapaw. Mga kung alang laman inga pong Ginoo. Sasabihan, mamiyeko pa karing aliwa. Kay ba't? Di na kayo ning Diyos, siksik, liglig, at umaapaw. O nangita mo ning kay, ang gata mo ketang tanggap tamong dakal-dakal, siksig, liglig, at umaapaw, iba't kin Diyos. Akakalimutan tayong babasan itang bayo ito. Nano pa mo, ing sukat tamong daptan, konkreto, simple, king ordinaryong biye, banakatang dinan, siksik, liglig, at umaapaw, ning Ginoo. O ba't paborito kayo ni? Kasi at nepin po ka konkreto ing Ginoo. Sabi na, ipanalangin nyo la ring masama ke kayo. Pangadiyo la ring kapateyo. Aliwari, ita naman ing gagawan tamo. Pangadita la ring kapate tamo. Mingudngud la sa Ginoo. Damusak na sa takla, pipakarok la sa, panalangin talo. Kay ba't, nung kukunan de, ing malan mo, ibiyeme pati baro mo. Ano ba rin ang sabyan ng Ginoo kanini? Atin ko pong kakilala, istong minyadya kaya ing kapatad na, halimbawa, manyadyang libo ing kapatad na, di naneng 3,000, bayang may pakarine at ene manyad pasibayo. Siguro ito yung amanuanan ng Ginoo. Anya duwana yung malan mo, ibigay mo pati baro mo, isunume. Ban kanita, na nakalalapitan pasibayo. Istong mindamya keka, muna asahan, may bayaranan ka. Makanano ito. Makanano la rin mag 5-6. Bawal na ning Ginoo. Lipo. Ima ko nga nakanita, yung ayawasan mga ilangan la rin kapatad yung ana. Mandamla. Pero tandaan nyo yun, ikong may kakapatad. Ing dinamya. Ing binyeya, ban alang mi papate. Wapin niya ako. Istong dinamyo. Asahan mong bayaran Istong binyeme. Paborin mo na kaya. Kanya po tapong mandam yung kapatad ko. Mandam yung 500. Balo ko bayaran. O dinan ke. So, yung gawan ko, magut kong 300, o keka na lamo, biye ko na la keka nga ako. Kuanane kanita, makone, at mandam pasibayo. So, gusto'y amanuanan ng Ginoo, konkreto, istong timpaling da kakeng sumangid da pisngi, ibiyeme, ing kasumangid. Masakit yata ito.
timpaling da ka Kenny, kay batarapan me, Kenny pa, man masakit. Sige pa, Kenny pa. Ako balo makanano yung ken konkretong biye ita. Siguro yung amanwa mo ning Ginoo, istong timpaling da ka, eka mamablas. At parating magdependi ing pakibat mo, ketang binyeda keka. Gusto lapin ditang kasebian Pilipino, istong binuga na kang batu, bugan meng tinape. At yung garapun, lumaning joke ita, baka nita mamukulya, ali, bugan meng tinape, bayang misip. Bayang misip, binuga ko ng batu, binuga na akong tinape, misip ya kanita. Hindi nga man wano, hindi po nga man ako yung sasabyanan ng Ginoo. Lugod, tayo ang tiyan, may kakalugod kayo. Ali, sasabyanan ng Ginoo, makananong, kayo mo may kakalugod. Manintun kang paralan, makanano meng agawa, gagawan, king simple, ordinaryo, konkretong paralan ing lugod mo. Amen? Amen. At konkreto ining alimbawa na ning Ginoo. Ngayon po, muntata kang sa Nicolas, poto balayo kelin wan ke, ngayon ka fiesta na. Ating ko pong sabyan chismis kang sa Nicolas. Yak po balo nung balo yun ini. Balo yung pong isang Nicolas, patron de ring kaladwa. Patron de ring miyangubye, ring kaladwa. Talaga po. So kanitang minunang panahon po, atang manalangin la ring tao, panalangin dala ring miyangubye da, ausande isa Nicolas. Kaladwa. Anya siguro ring minunang praile, deng paring Kastila, anyang mita lakad lang parokya, lele ning sementeryo, natural, pamalyagwande kang San Nicolas, patron da ring kaladwa. Bakit may giyang patron ding kaladwa San Nicolas? Kasi po San Nicolas, anya magpariya, niya na ako po kaburikin ng bayo ng imahen. Istoya po ini, anak kay tsura, masantingi ang kalupa ko. Balbasan niya naman, meg-ahit yamo, yako rin kay. So anyang linuya po kay seminaryo, 18 years old ya pa, San Nicolas. Kaya ba't may ordain niyang pari at the age of 25? At niyang migpari, dinistino de King Tolentino, karin King Italia. Ako balo no, karin nga itang Tolentino nga ita. Anyway, po pilidong Nicolas ita. Lagyune nitang lugar nung nukarin niya mete San Nicolas. At anyang pariya karin, ing condition po kanita King Italia, migigyera la, ring miyaliwang grupo. Burida ilang talan, burida ning metong ilang mayupaya. So migigyera la. San Nicolas po ay pinanig kay Nico para kareta ko. Ali po, ing penigana ding biktima ning pate. Ilang mong lingunana, ilang mong sinopana, pati na ring presong makakulong, uli na niting gulong malilyari karela. At agpang po keng tradisyon na ning Santa Iglesia, istong ing metong ataw, ininominateng para maging santo. Yung metong requirement na po ng pisamban, dapat ating mamye patutu na ating merapat milagro kimbiera king pamamilata ng San Nicolas. So kanyang manyawad yung ehemplo San Nicolas, yung Santa Iglesia, mamye kayong ehemplo kimbiyo nung nukarin ni San Nicolas peki batana yung panalangin nyo. Then pong linapit ataw, may gitlang dinalan, babye patutu, kim panalangin da ka San Nicolas, may dinan lang kapaldanan. At mapilan po kareting memye patutu, mete lang sinubling mebye. Kaladwa na lo. Kim pamanaos na ring familyada kang San Nicolas, sinubli lang mebye. Kanya makanya po maging patron da ring kaladwa San Nicolas. Kanya ring San Nicolas, yung pagmaragul. Pero pagmaragul yun,
Uling in patronyo, patron de, retang baryong sakopyo, retang kingkakatamong sementeryo. Anyway, metong pong kwento ng San Nicolas, minsan po kabang lilingunan nala rening pakakalulo, rening biktima na ning gulo king Italia, rening mapila na preso, dininanong tinape. At bayo na ibinyeing tinape, menalangin niya at binindisyonan nala ring tinape. Kay ba't binye nala karening pakakalulo at mangailangan? At milagro. Dening may kapangan king tinape, mi pasnola king sakit apanamdamanda. Makani tayo po may gumpisa ing tinapeng San Nicolas. Ring pamiyatang tinape andat fiesta ng San Nicolas. Alam mo po tinape reni. Tinape lang may bendisyon king lagyu at upaya ng San Nicolas at sana mamyelang kapaldanan kaya katamuan. Bali po ring santo. Ela meging santo uling makapagmulala ing daraptanda. Uling susulapo laking ere. Uling makakawani la makalawt la kaya katamuan. Alipo. Deng santo, megi lang santo, uling maninton lat maninton, gagawa at gagawang paralan. Makananod ang apakit ing lugod da, karing aliwang tao, kapamilatana, ning konkreto, simply, practical, aparalan na pwedeng mayakit king aldoldo pamibiyabiyatamo. Ita po si ing kakwentuda. Ring santo, tao la naman pong kalupatamo, ordinaryong taong kalupatamo. Megi lang santo, uling makabanwa ing gagawan da, makapagmula na ing alipo. Megi lang santo, uling pematutuanan da ing pangatao da. Megi lang tutu king pangatao da. At menintun lang paralan, simply at konkretong paralan ibat king aldoldo pamibiyabiyatamo. Badang apakit ing lugod da. Kalupan na ning sasabyanan ning Ginoo king ebanghelyo. Kayo mo kabud mi kakalugod. Maninton kayong simpleng, konkretong paralan banapakit yu ing lugod yu. Halimbawa po ngining pandemya. Makananutang apakit ing lugod da mo king metong at metong. Ngining makakwarantin tamo, ngining mikakawani tamo. Simple pong paralan, bayong apakit ing lugudyo, karing makatuwayo, karing pengaryo, wapining eka kalat-kalat king dalan, eka pasyal-pasyal alang kwenta mas kinukarin, kay ba't kauli mo bale, magdala kang virus. Ali. Konkretong paralan, ba mo nga pakiting lugod mo, karing familia mo, karing katubalay mo, karing sipoy mo bale. Wapin itang magdaton ka pa, king bale, eka makaing luwal-luwal kalupananin dati, eka mag-inhale mikrobyo king dalan, nune manatili ka king pibale-bale mo. That's a simple, concrete way of showing our love to one another. Metong pa, abanggit ko na minsan ini, metong konkretong pamanlugod ka rin kaparatang tao, eka mangalat fake news. Mo istong tinggap me, bala mo tutuya, pamasa mo ne karing aliwa. Halimbawa minsan, atin kong tinggap balita. Maliswas la kanureng deng militar ning Pilipinas. Mangargalang bomba kay ni King Clark. Uling ing Russia kanu, ampoing China, ampoing US, lusuban da ning China. Da naburi ing gagawa na ni China. So, mga di kayo ara, malami ka gyera na kanyan, maliswas la ring general, tinggap kay ni King Meto nga general ning Pilipinas nga. Kitnan kay ning kakaluguran ko King Clark. Ano yan namong alaman nga na. Alaman maliswas kay ni, alaman military kay ni, alaman kay. Tang makanyan.
Fake news, bala mo tutuya, agad may ipasa niya. Ako nata minsan kaya kayo, nako mag-text, nako mag-forward, keng COVID, ning masakit, balutanangan po ito. Mapamamag-text kayo, makananutang misopan-sopan, di na inspirasyon, din kapari yung tao, din familyayo. Istong mangalat kong chismis, nga na po ning kaya katamong Santo Papa, may gitya pa ing chismis kesa king COVID-19. Mas makamatay ing chismis kesa king COVID. Mas dakalbye masisira king chismis pangalatiyo. So metong konkretong paralan ning pamanlugod tamo, king metong at metong, ing respeto tamo, king metong at metong, magsalita mo, may memong patuto, king panuwalan mo, pegaralan mo, linawe me, ayisip me, ing katutuan. Ining konkretong paralan ning lugod ngening panahon. Atin ko pong balong meto nga familia, konkretong paralan ning lugod, balo na ngeni dakal magkasakit, dakal may walang obra. Yadugo, medyo milalabas siya, medyo manawaya kimbe, apan sinay ning siping ng bale. Talagang alanong kakanan, marine man lumapit, man lalapit, man manyad kaya. So nanggewa na po, andat mamalengkiya, gaganakane ing siping ng bale. Nung sali yung metong kilong manok, kailangan sali na yung metong ang puang kapit na, itang kapit na, tahimik na yung ibye, kaya siping ng bale. Mami at tinapi ka rin pakakalulo. Nano pa mong simple at konkretong paralan ning pamanlugod, ing babi at tinapi, king metong at metong. Pota pong kay Bataning Misa, dening Barangay Council, king San Nicolas, mamiyala pong tinapi kaya katamo. May bendisyon na kang San Nicolas. Yulio po, mo tinapi rene. Pamangan lang ibat kang San Nicolas, may bendisyon na king Diyos, babi lugod, tanda ning konkretong lugod para kaya katamuan. Amen? Amen. Agad nang sabihan, ing lugod, kalupanan ning pamamatawad, mayan sabihan, masakit gawan. Tutuya po ito, pero sana palitan tayo ing ideyang ito. Kasi masakit yung gawan nata mo, alili. Ing lugod, mas masanting yung gagawan kesa king sasabihan. Ing lugod, tandaan niyo ini, mas mayan at mas masanting yung gagawan kesa king sasabihan. Amen. Ngani po, italaga tala, rening kayanakan ning Barangay San Nicolas, antimong pamamindisyon at pamanalangin, para kening bayong tungkulan nagagampananda. Ausan ke po yung presidente na ning San Nicolas, banong ausan dening mepiling kayanakan king baryo da. Ngeni po, magmula informal pami talaga karing chapel youth ministry ng Barangay San Nicolas, king Aldo iti matulaya ing parokya ng Santiago Apostol, uling binendisyonan ning Ginu, ing kayang balayan, kapamilatan daring masipag at talapagobra. May pilila bistaman karing karelang kakulangan, antimong tao, at king lugod ning apong Ginu, ila mo naman ring mi panwanan. Ing pakero, pansariling kanawan, o pansariling dangalan, nune ing kapakanan ning kabaryo do, kambening mabilog tang parokya ning Santiago Apostol. Agkatanda kayong panalangin tala deting tinangu king hawas ning Ginu.
Ngeni po, ausan ko lang tunggal-tunggal. Ing Presidente da po Yvette Sales, Vice President Mary-Kate Sanchez, Secretary Cristel David, Treasurer Angel Luby Alcaide, Auditor Mary C. Saraza. Kalagurat kong kapatid kang Kristo, at yu kayong ngenik, ban formal yung tanggapan, ing tungkulan, ami patong karing kaya kayong pago. Ing obrang kaya kayong dikilan, para kanako, o kaya kayo, nun para king ikaligaya ning Diyos iba, at ning kayang balayan, kaya kayo king San Nicolas. Ngini ipasyagyo, ing kaya kayong pami talaga, king kasuywan. Tasyo ring kamatyo, ipatong yo karing puso yo. King balang ko tang makibat kayo, opo tatalaga ko ing sarili ko. Tatalagayo ing sarili yo, ban gampanan iting banal o obra, kinmit mong kababanlub at sipagan. Tatalagayo ing sarili yo, ban patutuanan ing kasalpantayanan Kristiyano, kapamilatanan ing tungkulan, ami pagkatiwala kaya kayo. Tatalagayo ing sarili yo, antimong instrumento na ning Ginoo, ban miras karing mililele, malilili at malalakwan, king lugod ning Ginong Dios. Talakad tangin ni batala pong panalangin deting kaya katamong kayanakan. Duko ko buntok ikayong kayanakan, tanggapan niya yung bendisyon ng Ginong Diyos. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pawili ning lugod mo't pakalulo, tinubod me kaya kami ing malmong anak, ban manatag kaligtasan, king pamisundo, king tungkulan, akayang gimpanan. May miliyang mapilan akataw, ban magsilbing asyas, ning kayang kayarian at elakad na. Bendisyonan mula reting anak mong pinili, ban maging tapat lang talasuyo ning kiyakang asikan, ibalabal me karela ing banal mong espiritu, ban ituruna la king dapat dang dikilan, kinmit mong kagiwan at katapatan, ban kapamilatanan ning ganapapami saup-saup, impamag-ari mo, maglugudya king parokyami at king baryumi. Itiyaduan mi king kapamilatanan Kristong Ginumi, Ake kaming batu at santungan, ngenit manggaman, kingalangang amen. Ing Ginoo idala na sa aking kaganapan, ing inumpisana kaya kayo ngan. Palakpakan dala po rin kaya katanggay. Thank you. Very good. At dakalas salamat king CPC President ng San Nicolas. Tahimik tala pong idaon king Diyos ng sablang intensyon tamot panalangin. Lalong-lalo na po ring buritang panalangin kaniting ka-fiesta ng San Nicolas ng dakalataong manyawad ka rin kaya katamong panalangin. Pati na po retang dakalalagyo, may banggit na din karing kaya katamong intention, pati ring intention, di kaya katamong live streaming. At yabi tala po karing panalangin tamo, ring kapatid tamong mag-wedding anniversary, i-Henry Ampoy Kat Macaranas, Cheryl at Alison San Pedro, Lolet at Ariel Malyari, pati na po ring kapatid tamong mag-birthday, i-Nicolas Laksamana, Monet Lansang, Nicolas Diaz, Emil Rivera, Charles Nathaniel David, Florencia Gozum, Roberto Manabat, Maria Frances Angeles, Evangeline Hinco, John Russell Martinez, Althea Nicole Martinez, Nica Let Bautista, Gemma Villanueva, Nicolasa Cobun, Laura Medina, Nicolas Reyes, Carol Mariano, Ken Martin Kier David, Mary Kate Gonyo, Alvin David, Rans Miguel Bello, Ann Nicole, Nene Lai, Mickey Perez, Merly David, Roseler Bernabe, Arsalen Kiambao, Abigail Canlas, Nicolas Dison, Nicolas Tubil, at para po karing intensyon na ring Angelic Sahagun, at para king kapaldanan na rin J. Pionella, Linda Sanchez, Ampoy Kenneth Sanchez, at para po king buong barangay ning San Nicolas. Tahimik tala po ngining idaon king Diyos. O Diyos ay pami, king saup at panalangin ng San Nicolas,
pakiramdaman mo sana yung panalangin mi. Bendisyonan mo renggang sablang intention mi, ating sablang kakanan mi, maging dalan sana niti ning kapaldanan para kaya kamingan, lalong-lalo na rin kaya kaming masakit, king lagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Amen. Manalangin kay kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karinggamat mo, kiki kapuriat kaligaya ning kayang lagyo, kiki katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy baming miglalang, ikatula mo sa nareting ain, adaralami king kaya altar, at gawan mo sa ng sakramento ning kaya kaming kaligtasan, king lagyo ng Jesus sa ginomi. Ing ginumanatili kaya kayungan, At kekan, isipan niya't luguran ng Diyos, sipan mi at kalugar. pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Oy baming miglalang, ikatula mo sa nareting ain, adaralami king kaya kang altar, at gawan mo sa ng sakramento ning kaya kaming kaligtasan. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo, At kekan, timur. isipan niya't luguran ng Diyos, Sipan mi at kalugar. pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ng pasalamatan da kang parati oy ba kapamilatan ng Kristong ginumi. Lelangan may metuyato akya kang babayo at parangalan kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puryan dakat pasalamatan, ding balayan akya kang binukod at ding banal aparati mong kayantabe. Uli nita kambedring sablang koro ding angeles, daralit mi kaya kang ligayat ngamingan sasabi, Banal, banal, banal yaing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwating yato king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad siyang daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. O Diyos ay bami, tutukan banal at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming
kapasalamatan. Daraon milakya ka, dating tinapim pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi kaya ka, ing piggalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala, ring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinuha na yung tinape. Pepasalamat ya kaya ka, pira sune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan na yung kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ting kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubo para kaya kayit para ka ring sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ing katawan at daya ning kang anak. Ginualakang kakalinwan karing anak mo. Adwan ming ingatan mula, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming miyang ubye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman, ating sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapagmulalan, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tito, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Amen, 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 Ngani po anting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Datangke kami ing kayarian mo, ipamintuan ing loob mo. Ket isulit ang tipan mo, ipamintuan ya ing loob mo. Ing kakanan mi, ing aldo-aldo,
ngeni at ipatawad mo ke kami salami ke ka antiing pamamata kami karini kasala ke kami emuke ay sa ulking tu sunune ikabus king Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalolo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiyak ko kaya kayo. Emo sa babalik din kaya kaming kasalanan. Noon elawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kayong iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alangang Amen. ing kapayapanan ing Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayongan. At kaya ka timurin. Matula tayo pong ibigin ing kapayapan ng Kristo King metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you po. Kapayapan po. Kordero ning Diyos, Ikang milalako, king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, ikang milalako, king kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, ikang milalako, king kasalanan ning yatu, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan nining yatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginu, kumatampang tanggap kaya ko, dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin karingat siyo karin pibale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsyuka, kabaral-balanan na sakramento, kaluguran da ka magit king sablambagi, at pagnasan kun tanggapan da ka. Dapat pauling ening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man sanang espiritual king puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari atsyuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko kaya ka. Amen.
Kaling sablang ang mamitin, aming sangsangan itananayo, aginapin pagkakamangan sa Kristong Diyos, pusal kamo, ibiyang Awasan kaya pong pasibayo Jeramin Gasa, ining presidente da po king chapel ning San Nicolas para ibiye iting plake ning pamipasalamat karing hermano at hermana ning Banwang 2020 karin king San Nicolas. Basan kaya po, parokya ng Santiago Apostol, Betis Guagua, Pampanga, kilagyo ning iba at anak ating Espiritu Santo. Iting patutu ning pamipasalamat karing Mr. Adriano and Mrs. Katrina Lagman, anding pamangilala king sipagan at pamanyuyo, kimbalayanan ning Diyos, king San Nicolas Chapel, Barangay San Nicolas II, Betis Guagua, Pampanga, bilang hermano at hermana ning banwana ning Ginong 2020. Mibiye iti ngening ika-10 ning Septyembre, fiesta ning patulunan San Nicolas de Tolentino, parokya ng Santiago Apostol, Betis Guagua, Pampanga. Ablasanan sana ning Diyos at idala ng Santiago at San Nicolas ingganakayo king kabanalan at kaganapan. Amen. Signed, Mr. Jeramin Gaza, Presidente, Chapel Pastoral Council, Reverend Father Raul C. de los Santos, Kura Paroko. Dahil po salamat kami Mr. Adriano, ang po ay Mrs. Katrina Lagman. Awasan ko po kening harap, badeng ibedya ramen inimplake. At pasalamatan kaya mo naman po ang buong chapel coordinator ng San Nicolas, pati po rin barangay council ka rin. Dakal po salamat, maya po oras karelangan, at salamat po kaya katamo pong tutuki kaniting novena ng San Nicolas. Dakal po salamat. Kaibat na po ning misa, kaibat ning tauling bendisyon, ako po mamo ko kayong lugaryo, miyabutanan kayong tinape ng San Nicolas. Kaibat deta pong bisang makipagdamutan kayong tawo ng San Nicolas, atin pong makasadyan ditak kening kubo, spaghetti ata ampong fried chicken. Isto ya? Ampong ketchup. Kaya ping ketchup? Kaya ping. So, atin pong ditakanda kening kubo. Dakal po salamat karing Barangay Chapel Coordinators. Talakad po para kintauling panalangin. At kaya binang San Nicolas, pasalamat mo king indo tamong birhen, Bapong Maria, mit mo aking grasya, ang Ginong Diyos at yukeka,
Nuan ka karing sablang babay, tuwan niya panamaning boning at siyan mo Jesus. Santa Maria, ng Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngiyeniat king oras ng kamatayan mi. Amen. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. ating Ginoo manatiliya kaya kayungan. At keka ang timori. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos sa dingkya kong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Hausan ko rin bayong may talagang kayanakan sa panda kong mamaya ka rin San Nicolas. Ing misa tamo may dawone, umaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat King Diyos. Ako pa mo po mama ko, kabang kakanta tayong dalita pangwakas. Sige po. San Nicolas de Tolentino, Uligana Cristiana, ipanalangin, ipanalangin, ipanalangin mo kami. Ipanalangin, ipanalangin, ipanalangin mo kami. Itong masakit, itong nilaman, paretong lalukan, inapiin ang amalulipino, arena nilaman, amanong mabibig, arena mabibig. San Nicolas de Tolentino, Uligana Cristiana, ipanalangin, ipanalangin, ipanalangin mo kami. Ipanalangin, ipanalangin, ipanalangin. May bendisyon ako rin. May bendisyon ako. Dakal po salamat kaya kayungan, maya pabengi po, dakal po salamat kaya kong pamanagon, mimingat ko po, potang muli kayo, kaibat yung pong may kipangan kening kubo. Salamat po. King lagyo ning igpa, ang poning anak, ang poning banalay espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong ulaga, nun e uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banalay Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginoo, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po, akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.